الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan na kami Islam, murah-murahan yang kamu hatiranan, amin simusugpat lang ta daing ha mga kataw tay manghuran na goulin sin tuong-tuong nila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, yan na kamu bihayaon. Namikyan day sab, in simusugpat kato tanyo daing ha mga kuahula ito, laway ring ha FB, iban nasing kaibanan lang ta amin kapanyapan mahinang sabab sin maaunin parsugpatan sing kitaiban sila. Murah-murahan ini katantan magmumpaat ka to tanyo hadlaw ka na karena uway maksud na to dugaing buat malingkan amin hasupaya makadawhat kita niyo sin karayawan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in maudu' na ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amon in pag-anib dahin haamoy in kaanyayahan amon na in pag-anyaya sa ngi piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in ini nambaribakas dahin ha panagnaan pa sin pagpaon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin puunan manusia sampai paadlaw ini timataytay halaw man sin dunya ini in inda jinis na kaanyayahan jimatu halaw man sin manusia kaanyayahan sabab karna doon hayaon wayroon pag hali atawa pag-anib sin katantan amoy in tungod paparkala jumatu amo hindi mag-ino-inusin pakaradyaan bang unoing gugusin hinang amuin mapatot hinangon sin inyaon katantan kakunahan aunon in paghali. Manjari kumakita niyo pangadyan dahin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن سائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. Bita dun haon si Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot tain turunan si mga sila nagliwayat sin hadis. Adapun lima bay pila lang ta amuin nagliwayat kaniya. Kiyawa nila sampai miabot sila pasahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain Ibn Umar anak sin Umar ibn Khattab. Laung niya nag sabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam panawag-tawag hakatan manusia. Doon ay ni kunin tiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in bariman sadya bot nolenggan katan si manusia in arinya ayyuhan nas ittaqud dhulm. Ya kamu mga manusia anibtud kamu sin pag-anyaya. Anib kamu sing kaanyayahan. Anib kamu ayaw kamu himinang sin pag-anyaya.
Sabab law niya in pag-anyaya fa innahu dhulumatun yawmal qiyamah. Sabab law niya in kaanyayahan atau in pag-anyaya inyan katigidluman haadlaw kiamat. Doon ay ni impagyanon katigidluman haadlaw kiamat inda jinis in pag tafsir si mga sila mananapsir. Aun doon haon di pa hadun niya ini makananam na imano siya sin pakaradyaan amin mabugat dahil mabugat bang siya jumatuna mabugat mo na talion mabugat mo na pikilon bang biya din ni kahalulay kahunitan ni mano siya maghalulay kaniya bang siya jumatuna. Hasabab yan piya paghali kita niyosin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala amin di maaun doonhan in pag-anyaya. In hadis ini biya ita katutan niyo in hukuman niya lang niya hadis sahih sarta in sanad niya atau in turunan sin pagriwayat ini lang niya hadisun hasan. Hati niya sarayaw-rayaw dahil mga ini turunan sin hadis. Damikian mataod hadis nagriwayat dun hay ni dugaing-dugaing lang tain turunan niya. Adapun sumampay rasya madto pa anak sin Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar. Inyan katantan sibu dain lafaz niya. Mahita ini mataod din magririwayat sabab na haturan sin ilmul hadis mahalga dahil mahalga in imingat kita sinturunan niya sabab dahil hasabab sinturunan niya bang aon nakalamukay dun haon amuin bukon mapatot lang ta mamisarahan haparkala sin hadis na in riwayat labay rin kaniya di manjaritay maun. Bihanin pag-ayad nila mga katawtay manghuran. Adapun pang kita biya mga umatituod marayaw, hausulan sin ilmul hadis, in panghindo sin mga sila magririwayat, lang niya kawa kamu sin panghati, daing hamalayo daing kaniyo, sabab imalayo daing kaniyo yan, masuok siya pabunal, daing sin masuok ngon kaniyo. Unin hati niya ron, han, sin kabtangan. Ingkabtangan pakawaon kita sin malayo ding kato. Hisin malayo ding kato hatungod parkala sin agama. Amunain kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tahisiyo yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna yung pagtawagon mga ulama. Amo na yung pag-ianon, ulama warasatul anbiya. Amo na in mga ulama makawaris sin ilmo dahil ha mga kanabihan. Na in tiap-tiap ini daak sin Allah subhanahu wa ta'ala aun dahil ha mga sila amoy in laung ta nakasud palikusan sin mga sila amin nagaayad sin bautan sim mga kanabihan karasulan karena inyaon katantan sila in amuin katukbalan sa roon doon dahil hamin diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala simpang hindo matan sarta sila yaon imahinang matakaddam sin huling jaman. Damikian biya sin ha jaman sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamungan hangkan timao din riwayat pasar sin paglaton manglaton sin amuin pagriwayat sabab bang mo kitaon in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na laungta biyabayta kato taniyo in sa taod-taod nakahapal sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in Abu Hurairah in nahapal niya doon hayan labira 5,000 hadis. Mapuas rin dito, aud na roon labihang ibo,
aon naroon haon, sampay di mabot 1,000. Iban doon han, minsan ni Abu Bakar As-Siddiq, aon hambok baita, in nahapal niya rin hamang hadis, kay mandatag 2, aon kay manan lang niya kay mantag 7. Inyan, karena sinbukon siya amin dimukduktod, ini naghapal kanya bukong biya sin Abu Hurairah, amin sambatan niya, inako timutugtuod doon amin mag-ingat naghapal sin hadis dayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin wayroon doon tiyali kurugaing bangman hadya kumakaon. Bihadto inamuin kakahinang sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabab yadto siya in sa taod-taod dayang mga nakahapal sin hadis. Damikian in Umar ibn al-Khattab, bukon day sa mataod bihan, sabab labi-labi na to din siya, bukon siya tutog doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab in hula niya, piyaguhulaan niya, dito siya ha ini amuin Quba lang ta, panagnaan diya tungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina. Amo yan, na nagsuno-suno na yung mga kaibanan bihan, amin aun doon mga 2,000, aun doon 1,000, biya na sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha 2,000. Nasa timaod inikatan dahil hapasalan sin timaytay na roon pa mga sila amin nagriwayat, karena tumtumon sin kita niyo, naaw ning pagtipon sin hadis, hajaman na sin Umar ibni Abdul Aziz. Tahun kasiyam tagsiyam patahun hangga to siban hambuk, sabab in siya wala dali mo kay di halaw man singgumi at tawahok to siya nagkhalipa, baya-baya mga 12 tahun. Amo yadto mga palanggungan hakama Islam na manjari doon hayan in parkala amin pahaldian kato ini, bukon sa jabiyay ta deng hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inda jinis na sin kaanyayahan amin sambil yaon kaya luki salam sin Quran mahamulya, bang mo tayod turun urulon katan basahon in kabtangan pag-anyaya halaw man sin Quran, doon haon matilo sa mo katantan in gogo sin hinang sin pagyanon pag-anyaya muy katantan paamuin nagpuunan kaniya. At ini nagpuunan naghinang sin pag-anyaya magbing kaniya. Sabab in amuin anyaya manusya na pagtawakon siya zalimun li nafsihi. In siya anyaya siya muna paginhawabaran niya. At iniyabang kau makahinang dusa pamano siya pagkahimu, bukon in siya inianyaya mo, buat malingkan, ikaw in nag-anyaya sing ginawawaran mo. Dabang hadya hatihan si Mano siya ay mga parkala bihay ni, na suway tuod maghaldi, sabab inggogo sininang magbing paamintaw nagpunan kaniya. Damikian doon ha, sambil limpal doon in pag-ianon long niya anyaya, long niya doon hayan, dahing ha mga pahalian, amin sa lago-lago pag-anyaya, amin biyay tahalam sing Quran, la dhulmun azim, sampay lang si mga sahabat, lang niya biya mga wayron na tangkisan si mga pakaradyaan, makahinang hadya sing kaanyayahan. Impagyanon dahing ha mga yadto, amo na impag-anyaya si Mano siya sing ginawabaran niya, amin lumag siya limbakan dukaing pagtuhanan dahil nga Allahu subhanahu wa ta'ala na inya turamikyan mo ida paginawabaran niya in kataksilan. Amin magtaksil siya sing ginawabaran niya haadlaw gana-gana. Bihad turama in amin jatuhan sin tiap-tiap hambuk dahil mga manusia himinang sin kaanyayahan dahil di halaw man sing gumi ini. Sabab tumtumon na to, in kita niyo piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya makapagtag-ipon kaniya. Nahambok din ha mga makalarak sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala mo ng pagkanyaya. Naamo yan in subay halian sing kita, sabab na in kita piyapagsibo sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sing gumini,
In kita nagdaraawa Muslim, iban si mga sila, si musulang pa Allah subhanahu wa ta'ala katan sa masibo, impangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala ay piyagbidaan niya. At inirang kita piyarakag, in sila piyarakag na isap. Sabab yan biyusog sin Allah subhanahu wa ta'ala, in rijiki niya, maripalaw ng singgumini, pagsauhan singkatan piyapanjarin niya, da hindi halaw man singgumi, sa tahatihon na to marayaw, ima kanikmat-nikmatan yan, biyusog maripalaw man singgumini, bang in gumiini, tunaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, malanyap makadin katantan, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, maway, da hindi halaw man niya ini, amura sayan, makapin, katutan niyo, dahil nga mga amal, amo na impyag lugtuan na tumiya, makadaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi mutas dahil hapang hindo sin Quran mahamulya, iban na sin pamiat sin pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamiat niya rin na Quran. Siya hadyain nagpatarang katutan niyo sa mga kakahinang, amo hindi na to kay nga taninangon. Amo na yung mga kakahinang patudyuhon kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin di na to kakausan patudyuhon, haamin kadar kakaus-gausan sin akkaliban sin pikilan na to magpaamo kaniya. Hasabab yan subay hadya inuwi ang singkatan hinang na to, amin harap pa amin turunan sin panghindo sin akamalabay dahil haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga uno-uno na pit na halaw man singgumi inibiyayta katog taniyo sintuhan na to Rabbul Alamin, inyan katan kaanyayahan dayan at inibunga simpaganyaya. Ittaku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hali ka mo mga pitna. Karena in pitna yan, sumud siya palauman sin paganyaya. Anyaya sin ginawamaran sin tiap-tiap mano siya himinang kaniya. Na, pahalion kita niyo maita, sabab bang jumato impagyanon pitna, ang painyan kataan, panaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini mulka, dahil di halaw man singgumi ini, manglapay in mulka yan. Bukon laung tain tudjuhon hadya sin mulka dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amuin ini tao naghinang kanya, buat malaingkan matao din masarikit dunhan. Matao din malapay runhan, bang kimugdan halawang sing kauman mataod doonhan manusia, kalubukan si manusia di mato, tanto mataod deng ha mga manusia malapay amin wayroon pamusog doon na parkala yan. Hangkan na subay sadya, in pagpasaplag sinaka ma Islam, subay amin pagbulok binasahan si mga tao aon panghati, hasupaya inyaon kataan makapuas sila sing kataksilan. Dahil no na pakaradyaan amuin jumato pa amin bukon marayaw mga kataw temang urana ka Islam. Bang mo kita uning kahalan sin dunya inibihaon lingog tiap-tiap tumpukan si manusia inyan katantan kaanyayahan. Di maaonin mga inikatan bang bukon pakaradyaan amuin inpuunan niya pag-anyaya. Amuin di hikakadto patagda po kaniya, imparsukuan niya. Amuin laungta, inuinhon si mano siya laungta, pagbayaan ng kapatot sing kaywanan sin, inyaon bukon kanila, hambok din ang mga kaanyayahan, mga katote mong urana ka may Islam. Naamo yan, in mapatot na to, ini paghalian. In parkala ini, amunin pagyanon takain niya to, dahil hapanagnaan papuunan sin, pagtagna, pagtaod sin manusia, doon na timagnain paganyaya. Biyasin, hadis, riwayat, dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta, haddasana Umar ibn Hafsin ibni Riyad, haddasana Ubay, حدثنا الأعمش
qala haddathani Abdullah ibn Murrah an Masruq an Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqtalu nafsun dhulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Kita kemudian ita dunhay ni demikianin hadis daing dakan Abdullah ibn Umar. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam piang langan niya impagbuno. Ayaw kamulong niya mamuno ginhawa labay reng hapag-anyaya. Sarta lang niya in tungod paparkala naon amin pagbuno labay reng hapag-anyaya. Uno-uno yung matuhalaw man sing gumiini maaunin bihayad to na in kaaunan lang niya sin anak kapo Adam panagnaan aun bahagi niya ring hakaanyayahan nito. Daing haamin dugo piyanaog niya. Liannahu awwalu man sannal qatl. Sabab lang niya in anak kapo Adam panagnaan amoy in naghinang sin puunan pag-anyaya amo na impagpatay. Hati niya piyatay sin anak magulang sin apo na to Adam imanghud niya labay ring ha pag-anyaya akaanyayahan. Amo adto amin di makadhaturan sara sin nakauna panagngan sabab daing haamuin mahinang sabab hikataod si manusia in pag-anak sinapuhawa na tiap-tiap lang ta umanak siya bihan kambal na sadya usog iban babae. Sarta in nahinang sabab dito in ini kambal di sila man jari magtiaon sa sumagawa in magulang iban sin sumuno duayad to ini uno sila mag sulaybos long simbis sarayaon. Hati niya imakulang babae iban si manghud usog sila'y makapagtiaon, imakulang usog iban si manghud babae sila'y manjari magtiaon. Hati niya magkambal di manjari. Amo at tuwing sara panagnaan ang kanati maudim manusia na manjari in amuin makulang yaon na di siya mabaya bihan subay in asawahon niya amoy in kambal niya. Nahasabab ito biuno niya in taymanghud niya na sampay doon hayaon amin nakasayo siya sin yaon na miya matayin taymanghud niya nasusan na siya bang biya din yung pagkubol niya na hinduan doon han sin uwak bang biya din yung kari magtawon sin taymanghud niya amun nagkalot sin lupa tiyabunan ubos piyatay inambuk uwak sinambuk uwak tiyabunan niya kialian biya ng patiyabunan namatin singuran niya biyan sampai kaya singuran na singkitan yung katantan sampai pawakto na to ini. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam na doon hayan biyataan kita in uno-uno pakaradyaan ikaw in nakahinang nagpuunan singkatan hinang mangi aun bahagi mo singkatan nakasingod kay mo halawman sin gumi ini sampai malun in gumi bihad to na sadya sabab doon haong biyayta kato tanyuron hadis ini in tiap-tiap makapamuno ginhawa labay ringha kaanyayahan aun hadya bahagi sin anak sin apo na to Adam magulang kangian na bihayaon pila na manusia laung ta miyatay halawang kaanyayahan inyaon katantan aon hadya bahagi sin anak sin apo na to Adam panagnaan na ayaw hadyaman na to bihaon timpo na kauna amin suy-suy hadya kato tanyo bang na to kira-kirahon in mga pakaradyaan iyan niya si Hipiraon
amuyin pagbuno sin bata-bata halaw man sin ini pamarinta niya, mataud mano siya doon han laong tanaan niya sin Firaun. Na inya to katantanaon bahagi sin anak sin apo na to Adam magulang daing hasabab sin panganyaya ito. Na ini ni mga katawtay manghuran haka may Islam, subay na to halian in uno-uno pakaradyaan amin mahinang sabab sin amin maaunin pag-anyaya. Inda jinis in magjato hapakaradyaan si manusia halawman sin gumiini. Sabab bukon hadya labay ring ha pagbuno, labay ring ha amuin pag iniakal inyan pag-anyayara. Amuin mga wakaw sin bukon kay mo. Damikyan doon haon labi-labi na to mag-ikot kaw sin bukon kay mo. Amunin pagyanon long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqu syuh. Hali ka mo ring ha amin pag-ikot, nakalando yung pag-ikot. Hati niya, in piagbidaan lang niya sin bukhol. Bukhol amin pag-ikot, iwan sin syuh. In bukhol, amin nag-ikot kaw sinyaon halawman mo. In syuh, pagyanon, haba sa Arab, nag-ikot kaw simbukon halawman mo. Hati niya, wayron pa mo sugmuron haon, sa sumagawa ikaw sabihin nag-ikot. Nabang hatihon mga katawtay manghuran, ing kahalan, inyari ka to halawman ta ini katantan, wayron mano siya makapagdaawa in halawman niya katanya on, dahing ha mga nikmat, dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala inya on kaniya. Di niya man jari angguhon kaniya bating katan, dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. In maana niya, yaon halawman mo rin nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon yan kay mo. Piangandol sa Diyos sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Na may mo ipag-ikot. Bang mo siya pag-ikot, nag-anyaya kaw singgin hawabaran mo, mga katawte manghuran na kami Islam. Kiyaon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya mahinang mo ipag-ibadat. Intaw piya pagdaya sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mahinang niya hipagdaya hadlaw kana-kana. Bang takitaon in kahalan si mga sila. Muna-muna na asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si Khadijah bintu Khuwailid. Hawak to sila nakapagtiyon iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inalta niya iyaon katantan biugso niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin mahinang sabab sin pagpasampay sin pag-akama. Amuyan na damikian bang mukitaw ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampay nakabayta in Umar ibn al-Khattab, mabaya siya unahan niya Abu Bakar As-Siddiq maginang marayaw sa sumagawa tiap-tiap umabot masuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisuin nakahinang biyahe ni. Hisuin nakahinang biyahe ni, hisuin nakahinang biyahe ni. In katantan nakauna ring hakatan himinang amunay na Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bihan yan. Dahil nga alta niya, dahil nga paglugto niya sin ini ginhawabaran niya. Damikyan ni Osman ibn Affan radhiyallahu an. Bihad to ray sabmayta sabab timubo halawn simbigi jantong nila ingkamat tanan pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban timutubo halom simbigi jantong nila ingkatan uno-uno sumampay maripalawman sing gumi, labi na tuod sumod palawm sin, likusan sin, ini pamaybay nila. Inyaon wala naiging pangadnal nila, inyaon deng Allah subhanahu wa ta'ala, biya sa pantun inyaon, ini gumawa deng halom simbay nila, sutsi, sabab may ta, inyaon biyabay ta nila asal hinawabaran nila inyaon bukon kanila. Sumakawain hugot sin pamarat saya nila. Pagayad nila sinang malibadat nila.
miumuka sila ritay maon sinallahu ta'ala inamal nila. Bihan sila mga katautay manghuran. Ang paimbihaon na ando kay lo paragbos maniguro na yung kaywanan. In kita lang niya na siwo-siwo na kita makasudsul ka. Dituan makasiguro kita sa mga kahalan yan. Hangkad na subay na to, buton marayaw, pangayon na to, patuhan na to, Rabbul Alamin. In bangmayan, in amal na hinang na to, amuin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo tawfiq, labi luba na to, in rida sin Tuhan na to, Rabbul Alamin, sin kakahinang na to, amon tinakaon na to, mga katawtay manguran. Bihad to in mapatut batukon sinambok pahambok din kato tanyo. Hasupaya, ando kaylo, in amuin pagbatuyo na to, doon hayan mahinang katantan bistahon kato amal sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na aun pa doon hay ni mataod bang mo tayod turon sambatandain mga ayat halon sing Quran manunjuk kay paamin paganyaya at awakanya nini na balikan ko intudyuhan katantan sin amin magaanyaya muy pa amin tao nagpuunan sin hinang. Asabab yan subay hadya kita niyo matilusa cuma kasing ginawaran na to mga katautay manghuran haagama Islam. In panghindo lawi-lawi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Bukon ula-ula, mahunit hinangon, mahunit dahing hamang hunit. Sabab mo na muna yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kanila biya sila natarsangang sin mga pakaradyaan amin biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin biyutan kanila inhinang tiukbal pakataw tay manghuran nila kalasahan nila at iniba ada sing kita niyo inisuwi na to ipag-inu-inu in katan pakaradyaan sintay manghud na to biada sing ginawaran na to. Bangaon masalahat jumatukan niya biya kita sin nakananam sin amuin masakit biya sing kaya na naman niya. Hasabi ito suwi na to pag inuinuhan bang siya wala nakakugdan sininang. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kamo in kahalan hinang kaniya sin aso kampong niya. Sinwayroon na hinang niya kasatuan kanila ang sulagon uno buat malengkan nagpasampay sa sinakama Islam di mukal sila. Para halin niyaon katantan wala in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imadyan kanila. Misan pauno yung panggura-gura in pangdihil lummi in pangdihil kabtangan ni kakangi katanway in Rasul sallallahu alaihi wasallam misan nag-inu-inu. Sabab di siya mabaya imipat singkatan lumi magguwa deng alam sinsimod si mano siya. Sabab inyan nakalando in amin magguwa lumi deng alam sinsimod impang gura-gura pangdihil kaaiban iwan sin pamaba iwan singkatan tan amin kalumi an kabtangan higwa biyan deng alam sinsimod inyan tuan sukna. Sukna yan, gumawa deng halam sin simod si manusia. In sukna, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang gumawa deng halam sin simod. Magligutan halaw man sing gumi ini maglawag sin tagdapukan niya. Na bang di kumugdan, maun wayroon kugdanan sing kabtangan niyaon. Magbing pasimod giwaan. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam di magabjan. Sabmita, bang magbing da pa amin si mudgiwaan sin lumiyad to. Maguno pa kao, mag-inu-inu. Gamayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam panghinduaan niya. Ya Allah, ando hidayati sila sabab na in mga hinang nila to na wala nila kaingatan. Bihan. Hati niya wala nila patud na panganal maraya wala simubsub palomsin bigi jantong nila yung mga yaon katan hikalupasin ang malibadat nila. Hikalupasin katan hinang nila maraya ora hindi hababaw sing gumiin. Naamo yan ito mga katawtay mong ranha kami Islam. Unoin hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to na ukab niya yung Makkah. Hawak to na ukab niya man yung Makkah na
doon na yaon gimuain susasin mga asukampong ni amin simusulang kaniya. Miuga na katantaan sabab na. Balkala-kalaan yung banus si mga miyamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam harap pa Makkah al-Mukarrama nag-ukab si Makkah. Amo na yung Ghazatul Fath. Doon haon sambil piusat na si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasabatan ng katan barala. Doon hayaon nasarta pagabot sin waktu ito. Doon nakatan imian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Uno ba lang niya napanganal niyo at natali niyo hinangon ko kanyo bihaon. Nahando nagpaluoy-luoy na katantan bihan ikaw yan tao marayaw anak sin tao marayaw. Ikaw yan ini tao ba yung ulungon na anak ni sin tao ba yung ulungon. Hati niya yung kataan bisara, kaya lupahan nila na yung bisara nila marayaw na katantaan piharap para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way rin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabot sing katantaan. Biya si mga manusia pagsabuton pa yung mga limabay. Insiyaway na, inaki niya, idhabu fa antumut tulaka. Panaw na kamu, in kamu yan, mahal di ka na. Puas nin parkala sing kakahinang niyo waktu jahiliya puas na. At kala si mood na kamu pa kama Islam na tay manghud na kamu hangan sinaka mabihawon Cebu nakita niyo katanta. Hati newang Cebu na uno-uno yung kakunahan sinambuk na magtulong tawang ing katantan magtaw-tay manghud mga kataw-tay manguran na kama Islam. Manjarin pagyanon ko reaction Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo. Pangdakan katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung niya hahambuk hadis unsur akhaka zaliman au madluma. Lando sa inyo mabugat hinangon mga kataw-tay manguran. Sa manjari na to gausun hinangon ni mga inikatan. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam tabangan niyo at tawa-tabanga intay manghud mo. Amoy inaanyaya, iwan sintay manghud mo nanganyaya. Unsur akaka zaliman au mazluma. Tawa nga, haawasa intay manghud mo, dahing hakaanyayahan, iwan tawa nga intay manghud mo, dahing hapag-anyayan niya. Unuin sambag si mga sahabat, ya Rasulullah, puusa, bang tungod parkala amoy inaanyaya, suway na mo tabangon. Sabab kakunahan niya yung tatabangan, hawak tuin siya naanyaya. Biya sa pantun na kawain alta niya. Nahati niya siya ang kulang kabus naman, jadi tayon tabangon. Uno-uno na, ini katabang ta. Sa alaw nga ya Rasulullah, biya din kagi na mo, tumabang hataw ng anyaya. Uno'y nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pupuan niyo siya. Kupuhu anidun. Pupua siya rin nga pag-anyayan niya. Amuan din katarangan niyo. Amin mapupu mo, intao ataw mapahundong mo rin nga amin pag-anyayan niya, hambuk tatarangan ka niya. Hati niya bukon hadya pagpupu, pahatihon siya hinang niya wala nakaamo. Papagtawbaton siya bang nakalanduin hinang ni. Sabab inyaon katantan, hikapuas niya rin ha, kaanyayahan, mahinang sabab in siya dumayaw in ka-Islam pag-ubusyad to. Nakita na kamo sin Jimajato halaw man sin dunya ini, bang unin Jimajato. In hiluhala halaw man sin gumini, lawi-lawi na bago-bago sadya ini na ukabini, parkala pag-anyaya impunan niya. Nakasud palon sin hula nila in mga manusia wayron hula. Nakabak hula dahil nga sabab sin pagpasud nila panaymain nila. Bihan yan. Na ini katantan puunan pag-anyaya yon na dimukot mataod na manusia nalapay halon sin dunya ini sin kahalan nila. Hati niya inyaon wayroon biya mga na
ini tilusan nila marayaw sa mga kapu-apuan nila, kaya pasaran nila, hindi maturun haon inggo-go, yun ha mga anak kapu si mga sila nakauna rin kanila. Amo yan, mga katawtay manghuran, damikyan misaning kato ini, naramikyan bihato rin guwa niya. Inagdagang sinhula na to, bukon amin tagdapukan niya. Simod palam sinhula na to, iyagawin hula na to. Pag-ubos doon haon, iyanggo niya kaniyang pa niya diagang pa, dugaing ini dunya. Na nagbi sila karuarwa sibo bukon tagdapo. Manjari makuyagda ing kita katan, way ra nag-inu-inuin mga kapo-apuan na tubihan. Amuad to mga katawtay manguran na kami Islam. Na mga ini matawag sa inibisarahon bang tabi mga urulon madtumad-to tilusahon ing katan biyata katutan yung halam sing Quran maamulya amuin tibayhuan inda jinis na simkatan pag-anyayeban sing kaanyayahan na yari sa ini agad miyamagad hakatan sim pagdini nasihat sing kami ini katan puno partala inggo-go niya pamangi inpudan niya pag-anyaya sing kinawaran. Na yadto nami abot ngayon waktu nagtawag na in lang tamag ini muadzin yaon nagtawag na rin ako makapahawa sin pangadjian hawak to insyaallah subhanahu wa ta'ala kalo hawak to bali manjari na to tayo sa ganapan mangumbay na ko kanyo kata nakulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين